الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saya Sahidin Basri, SKM MKes, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara, beserta staf dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.